Kako poslati SMS poruku preko aplikacije Go4U-Calling? Na displeju vašeg telefona izaberite aplikaciju Go4U-Calling, a zatim u donjem desnom uglu izaberite opciju za SMS poruke. Da biste poslali novu SMS poruku, u gornjem desnom uglu izaberite opciju za kreiranje SMS poruke. Automatski će se otvoriti polje gde treba da ukucate ime osobe koje se nalazi u vašim kontaktima ili samo broj telefona osobe koji šaljete SMS poruku. Dovoljno je da unesete samo numeraciju mreže Telekoma Srbija, a zatim željeni broj, kao da ste u Srbiji. Zatim, dodirnite pravogovornik koji se nalazi u donjem delu ekrana i uobičajenim postupkom unesite tekst poruke. Pritiskom na opciju Pošalji, vaša poruka će biti prosleđena.